Ma'am, Krumjay, the Mabisi Impact News, ni Impact, Manung Thomda, Kshetrimayum Premchand, Ma'am Tam Noxari. Nasi Karanga Matangasi, political parties on Cape Haiba, Himasiki, Matangani, how you Tatariba, Parliament in Tamipam, Ashida, Putokuna passed over Haina, Panariba, Citizenship Amendment Bill, Matanga, Manipur, Amadi, Awanongpok, State Singer, Orakliba Miami, Iho, Amadi Miami, Kongjang Singer, Yumpam, Odaga. Manipur gi oina hojik orakliba phibam masida political parties singna kari khongthang lori bage kari wakalon sing leiri bage haibe hiram sigi matangda manung hona khananaba ngasi impact news ki studio election biribasi ahanbada aigi hek yeta phambiribasi BJP gi legal department gi convenor oibiriba Soubam Nongpoknganba ni tamo Nongpoknganba hamtara moksari aduga matang election biribasina CPI Manipur State Council gi secretary oibiriba tamo Sotinkumar ni tamo tam moksari aduga matang election biriba sina Manipur Pradesh Congress Committee gi spokesperson oi biriba tamo Hareshwar Goswami ni tamo sutam no oksari ai ngasi gi ahanba wahang si khoi gi BJP ki represent to biriba tamo nuponga mun halak sage tamo ji khoi na taba matam da aduga khoi gi already Assam gi pausi amada chauna yaw khre madudi khoi gi ILP chanaba state ahum maruina Arunachal Pradesh aduga Nagaland aduga Mizoram High State Ahumasi Citizenship Amendment Bill the exempt to be a Bahaba di Mr. Matamda Yao the Bayabri Mamitare Aduga Manipurda Kogi Manipur Miamna Matam Queen Hona demand of Dona Lakiba Manipur People Billasi Asian PBU Masina Ekogi Yellow Missing Nakani Haina Pina Mayam Tazanariba Sumba Billasi Asian PBU Hajan Lakibadu Matam Sukyama Sang Bahabadi July July 2018 da Manipur State Assembly na pass out hibani dubu Manipur gi Assembly na Manipur so BJP gi lengak leiba asum BJP no luching lengak leiba Assembly na pass tawraba miyam so pamama bill asi SNPBU haibda tadna laglam matung da hojik si Cape ki susi sawon la kanda haiba bill asi su SNPF pa yabagi utokpal lei haina pausi akoina phangba pauda sumaina hairido masigi matangda kogi BJP gi represent tawbiri na Haidiba Hiramasi Matanga, Hojik Lairiba, ILP Chanariba said Ahum Shida exam Taubugi Wapam, Aduga Manipur people bill si Asian Pepi Wapamasi, Kadai Pochum Bagam Shilika Tambini. How about Chumbagi Habasidi Agimo to be in a represent Oceana Manipur Pradesh BJP Nina, Man the High Bojiki Wapam City, Sarkagi, Barot Sarkagi, Dumba Wapam, Nina Komasika, Chumbagi Habasidi. Kita confirm to wagan adubu cover kagas di yaure sumain to na ILP chana riba state ahumda yam to bi yai to gani haimong ta to bi yai adu koi gi Manipur People's Bill su SNP bagi awo sumain khajabalai haiba adu maina unconfirmed reports khara koi ne manakta koi ne wari sana jaru hai tare si oi bi ya bagi chance yamna wang leire maina hai di haiba adu madumang suchoi chona to raga da haiba gi adu confirmation dudi aina sarkar gi wangang loi ama oi natabadina haiba tare BJP Manipur Pradesh ki onadi masi concepchana confirmation pi badu mukti ngamje tawbudabu hariba development singje BJP gi represent tawjebe na nungai jari si koina hanati su hawna haijaba akoi leadership te koi thajajai ane koi leadership na hande jona koi gi manifesto da su election manifesto yaw giba protection nama kadai waiteno khanna nairaga sumain to nairaga hapakani haiba wakal nu su koin hanai hanjan haidre laksaraga madusu koi gi mayam haiba tare ngasi gi CSO sing adigi ngasi gi koi gi section mifam phambiri ba rally chapiri mayam su thajate haidre lakpudu ngasi di even ngasi Assam Tribune su ba dumaina pausi khar yaure aduga ankam confirm oiba ta ga su sumaina kai khara di leire haiba se masi ai gi motade koi Central leadership singa koi yam nungai ba dumaina phaujaba koi state leadership sing su yam nungai phauba dugumba ama wafam amadi oidi oi adu sapchana masimak cham de sama chumabra kadai waida karam kanda sapchaba details piu haragadi madumukti koi madugi details tumukti leitu adu hek phangbaga haiba tare masigi details hek phangba koi soidam ki wafam sing asi koi ngasi gi praja miyam da soidam ki thamjage haiba wafam da thamjage ya no ja haibadi hairiba lokolakliba tariba powasi achumbu oregadi madu koi central leadership da Manipur state BJP mani Manipur lenga thajariba si hena nungaiba haibadi wafam madu koi Manipur miyam gyoina efabo oigani haiba wakalona si thambi bani ai makata na tamosun kumala jage
Tamo hujik se ko gi left party sing including CPI aduga hujik Congress party sing aduga tongan political party mayamna hai ba kep ki mayok ta hujik se kongam chakhen ba left tri aduga tongan ba ko gi left party sing lu ching ba sing ko gi Manipur gi set khiba Congress party sing na una duna wari saba aduga tongan ba opposition leader sing una bagi pau se ko nem tare ada masi karigumba Lok Sabha da table tawraga masi khanarakpa masi pass torom daida kogi left party singa aduga hojik leiba Congress ki party singji pullaga tuan ba parties myam masi pullaga kogi kep ki against the punna lemina bagi masi gi oithokpa yaba leibra masi matana kai thamin Zaibir yam sume maroina leipak state yam sathiba citizenship amendment bill si agenda moina laki parliament state putopu wafam si action leire swaida ahamda laksaningi se koi CPI makai dagi issue si lapu matamda hogiba Lok Sabha election mayada koi communist party na yamaru ibe road kaya malora kanda koi Lok Sabha da khangauda na putorpo bill du Rajya Sabha da pass to bungam dana ba koi achoba road mayam loki mayam loi khangara wa pong hakdan loina na sumba koi Rajya Sabha da pass tarok na bugi dama koi lepa asida state asida maruina du loina na north east ki state kaya da yam akan ba movement kaya masu tawki adu loina matam du di sabsana haiba targa di Rajya Sabha da di BJP na lead to ba adu ba Rajya Sabha di oi khide adu bu koi maruina BJP manung da punmi naribe NDA ki partners JDU ki kangbu adu loina koi atai dol kaya ma adu loina je koi BJP ga punmi nariba NPP Meghalaya gi sinasimu mayam sing se NPP ki bai kai di jam poke loi gi ban sipuna maksigi akan ba pressure mayam dona hokiba koi Lok Sabha election mamang da di koi kef sisana mangam dana madugi Lok Sabha koi Rajya Sabha supu putok dana madu laps hoy hai adanda ki matag sida di maruina adu Lok Sabha da putok tri mamang da adu loina na kef sana gani habis masida hogi ba Lok Sabha election koi party na yam seng na thamoi seng na Manipur ki praja miyam da amadi Bharat ki praja miyam da thamoi seng na waru jaris ekoi BJP na sason tok targa mo alag targa de ekoi kep citizenship amendment bill chana gani ai bise masi election gi manifesto da yam mayek seng na hape si chapsara thabak te implement torne si madu handaki live Lok Sabha election koi bifa koi Bharat ki parliament ki winter session se da puthor kadori bana agenda de yaw re ado ngarang makhi koi yam kupna pau lori ngarang makhi koi political party mayam gi mifam ama ko du dai da agenda mayam sing de puthor matam da kepsi yaw re masi mathang koi table tong na bu yofam se masi lak matam da kauri ba meeting doi da left ki dor ama boy invite torok te telephone ngarang phone CPI invite torokte CPM invite torokte adu len RSP invite torokte for blow invite torokte atei dol kayam su torokte si ekoi gi moina to we aba moina haina be aba madu table to matam da soidra puthok be aba kamu mayam si du phaminar kan mas lak pai wana aduna hari basina ya mek sentai di Lok Sabha da puthoge sine adu ekoi hojik ekoi gi party gi leader mayam phauna re nahan ekoi Delhi da salure ai sabu Bombay da sap meeting ma da party gi adu ba central leaders sing mayam yaw bani na tre ungi mi pham horaga su ma ya kutna wari sana matam da maru oina Rajya Sabha da di adu ne Lok Sabha da su ekoi gi kef ki bill si puthor matam da ya ngai dor mayam se for coordination floor coordination siap tai fa da changi masi to biu hai bisa koi gi party gi akan ma pressure ma sigi ming si makhada masi di ekoi party mayam lep ki dol mayam koi loina phamina da pau phauna gre JDU ki kamu una gre adu loina ngarang na han hojik lai ba Siva Sena kamu masing yam dra ga su Rajya Sabha only MP ahum khak tani adu orga su
anyway atai dol kaya NDA gi manung de yauriba mayam sing masina maroina ekoi KFC la matamda miyam gi choba mangum la ka do sigi miyeng ka da even Trinamool Congress ki kabu se am thina phauna dum dai da si ekoi yam sen har ga di Manipur party ki so choba contribution ma miyam gi seba da koi tok jari ba day to day aduna so mayam sing sila matamda ekoi Rajya Sabha da bauti miyam ne yam pakhatinga wei de ekoi soidana thengna ngambagi ngamna bagi dum pressure mayam koi piri marks the point amana yam ju nungai jaba mana Manipur ki mai ekoi state ki Congress ki mai ke ki team mama chalaga ekoi party ki general secretary unabiramba CPIM ki general secretary Sitaram Yeswari unabiramba ngasibak ekoi ki Sharad Pawar ga unadana wari sanabiramba se ano development maya amane aduna soida la matam da si maya lay abasta se masi keep si ekoi ki chap sa firepti like anything torka de keep si koi thingna basine adu mathakta muka nuari di keep ki mayo to jing NDA gi manu de yori bu kambu maya ma maro north east ya chobe effect la kado maya si marakta koi bharot ki no poklam dam de ba chief minister maya angak pa phang na fight tawri ba even Meghalaya chief minister koi Mr. Sangma mama sa si bo KFC sadar targa ko NDA ding withdraw tawni ba hairi ba adu laiba yam thiri di koi Manipur chief minister si di domination kare ba KF na soiba kem te lai roi kholo ya si adu ga ngasima ki nasagi agenda du si lama tam bu thora Assam tribal ki pau si lama tam so koi Manipur di soktori maru ina koi ki Nagaland ne Mizoram ne Arunachal Pradesh ne sida laiba maru ina inner line permit system na konjal liba area singdadi KFC sana da nabu ofam si khana ge haidana madugi home minister na insurance pirakpai ofam si ne police adu loina ekoi gi even Assam gi manung da ekoi maru ina ekoi gi Bodoland gumba Kavi Along gumba Dina Masau gumba adu area sing inner line permit system gumi mo chana be jaga sing se swai dadi kep na konjalo hai bagi ofam se masi la koi was kitang development kara adu kada khoi Manipur ati jimang to hai bi kare Manipur people bill kai chakre assembly 2 times warep lawdana pukhale si manu da han be yad re matham pukhale ai loi jarage aduna si bhawada maru oina kai chakra ge bharot ki president na madugi SNP da le ri adu orgadi koi state inner line permit system je chanabai wafam leitre ha aduna swai dadi Manipur gi damak di ano development am taleite yamsina ano development so leite aduna ekoi na tawdu sidi struggle fight to thengna ba maira pai bi mai bin sing han banai na fight to tai intellectual circle pun ho batai adu le na political party mai dola doli gi wafam thado kanda kep chana suya ya roi se basikai gi noibu ekoi gi di atatai oi batai maram di ekoi yellow mi pun mak se kep lak patar ga di yam samna ate ofam mayam thaidok thaijin mayam tok tok kanda aina ai iram da ai se minority oi ba adu ma jati mai oi ra ne ba ekoi mut khra ne ba sina adu le ekoi thenam tok tro siban natra chang ba ha ji question si de ekoi fight to to ba adu miya hobiro sida ne ekoi appeal di yam nuai je hai badi ekoi ki CPI na su center de lai ba tungan ba party singi including NDA ga chaminari ba party singi mi sing unaraga Rajya Sabha da haidiba bill si pass tawnabi puthorpa matamda support tawdana bagi yamna chaw bakong thang ama changchali haibni duga maruina northeast da leiriba state singi manungda tungan ba state singi chief minister singna kaigumba kep sesana pa taragadi NDA ga chamina phawa toklaga makoi tungan bo gi ihowama hogani haibigo pham pongdolaga Manipur gi chief minister na asigumba Manipur gi miyam ni yadaba awang polam ngi miyam ni yadaba bill asida support tawbagi mami taiba si laibak thibne ba pham duni ai makhata na tamo Hareshwar lak sage tamo ngasagi Congress ki party ki okoi Manipur gi oina okoi gi luching bakhara di Delhi da kem tawduna masigi matang na kan hona biri masigi haipet chorak pas da sanu thambiyo duga maruina ngasagi okoi gi Manipur people bill si masi Asian pek laba matamda masi dum yarabra masi dum enough forabra akoi KFC channel lagasu likewise koi gi Mizoram Arunachal Pradesh aduga Nagaland na leiriba ILP chatnaba mafam singadi hairiba KFC exam torok pa yai na hairi sina takpadi exam haiba bahai si palli banina mukhoina KFC sok ta targa di kadobi exam to doino haiba question di lai
ꯀꯦꯞꯁꯤꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ILP ꯆꯠꯅꯗꯕ ꯊꯤꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯨꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ILPꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ BJPꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯨꯔꯨ ꯅꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯁꯦꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯩꯈꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯂꯨ ꯆꯞꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯀꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ILPꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯟꯗꯣ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯁꯀꯤ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯦꯞ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯪꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ILPꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯪꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯑꯅꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ILPꯒꯤ ILPꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯅ ꯔꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜ ꯕꯤꯜ 2018ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯁꯤꯅ ILPꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗꯅꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ 1980sꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯇꯥꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯏꯁꯨ ꯒो ꯕꯦꯛ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯒꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ 22 July 1980ꯗ एमसुगे एमस्कोक का साइन तौनीखिबा फॉरेनर की इशू अमा अदुगी मखा तारपदा 9 November 1994 दसु एमसुगसु अमुक तौनदना यानदना खुयेक पिनग्रबा फॉरेनर की मतांगदा मदुना करीगा मरी लेनै फॉरेनर्स एक्ट 1946 की मखादा फॉरेनर सिंगसे आइडेंटिफाई तौबगी इशू अनि नेबा इशू अनि सी मियामदा कंफ्यूज चलनगदौरेब अमना इंडिया दा लेबा अखोयगी मणिपुर सी ngसाइगी ईस्टर्न बंगाल रेगुलेशन दुगी मतुंगिना मणिपुर ने अरुणाचल प्रदेश ने मिजोरम ने नागालैंड मोगी रेलवे कॉलोनी हाई हुजी दिमापुर की से सिमदी लौथुए याउदे सी याउदना मखोइना मतमदुदा ngसाइगी हाइबा अखोइगी फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 से मसिदी माइ शेड्यूल लम पीरीबा मसिना इंडिया से अनि थोकना खाइदोए हुजिगी शेड्यूल सिदैदा फॉरेनर की मतंगदनिको फॉरेनर चंगपैदा अमना अरुणाचल प्रदेश अदुगा अमना नागालैंड अमना मणिपुर अमना मिजोरम सिदा लाइन नम चिंगी लाइन के शेड्यूल से फजन पी नागालैंड रोपदा नागालैंड की रेलवे कॉलोनी से एग्जाम तो येन सु याउरी होजिकी दिमापुर के या मसरुक से सिगी लाइन की मपान लेबे से आउटर इंडिया दा सिदा चंगदागदी इनर लाइन परमिट से अखोय पिहुम थोपनी हाइबा पोट अमा फॉरेनर सिंगदा अदुगा मणिपुर ना करीदमक्ता मदु पिरमद्री नो लाइन की मपान दि लई हाइबनेबा होजिक लईबा पोट से अदुना सिगी मतंग सिदा इनर लाइन परमिट तसु इनर लाइन परमिट सी हुजिकी हाइबा इनर द लेरिबा इंडियन सिंगा आउटर द लेरिबा इंडिया की स्टेट सिंगा अनि जी लाइन जिना खाइदोपनिना मणिपुर दसु इनर लाइन परमिट से पिवम थोएना अदाइन गेतना लाको पोटमनेबा हाइबसे गवर्नमेंट ऑर्डर निको अदो हुजिक लाइबि इशू सी इनर लाइन परमिट सी दे आइना ममांग दसु थमजगिबा मसिदी नन मणिपुरी पीपल लना मणिपुर पीपल बिन 2018 दे डिफाइन तोरिबा दुनेबा अदुगा अतोपमना फॉरेनर इशू नेबा अदो बोइदे हुजिक अखोइदा इन थंबिगिबु वाफम इनर लाइन परमिट सी चनरगदी केप की मतंग अतई मतंग सी मसी तौद्रसु यारबरा हाइबे मतंग दो मदुदा सुग्या यारोय हाइजरिबा मरमदी ngसाइ केप की मतंग दा केप सी हाना चनरेल प्रिज्यूम तोरसिको तौकांदा कोइ मणिपुर दा 1951 ना बेस यार ओइनेना मणिपुर पीपल बिल दसु यावरिबको मणिपुर की मणिपुरी कनानो इसी मणिपुरी पीपल कनानो सी अदो डिफाइन फजन तौरिबा कनानो 1951 की मवांग चंगिबा सिंदु मणिपुरी पीपल नेना हुजिकी बिल सिदा दुम यावरो पोटनबनेबा अदो बोइदी अदुगी मतुंग चंगकपा बांग्लादेशी सिंग इंडियन सिंग नत्रे इंडियन सिंग गिदी ILP ना कवर तौरनी बांग्ला मरुइना बांग्लादेशी सिंग मरमदी केप यावरिसी बांग्लादेश ने अमुका निंगसिंग जरबदा अफगानिस्तान ने अदुगा पाकिस्तान ने मणिपुर की मरुइना कंसर्न तौरिसिदी मपुंग ओइबसी बांग्लादेशी सिनेबा बांग्लादेशी सिंग सी हुजिकी हाइबा केप सिगी मतुंग इनदी करी हाइगेदा 31 December अखोइ 2014 सिना मसिना डेट सिदगी चही तरुक ममांग लैबा हाइगदी चौराकना अखोइगी 2008 कुम तारमनी 2008 की ममांग चंगप सिंगसिदी विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट मखोइ इंडिया सिटीजन ओइबा यारने हाइबन लेबा ओम सिदगी ngसाइगी लाइनिंग तरुक सिगी मियोइ सिंग असिदी यारने हाइबनेबा अदो बेदि सुमना कंदना मणिपुर पीपल बिल दना 20 अखोइगी केनो पीरे 1951 ने बेस पीरे मणिपुर की मियाम की इहो मयाम खोंजंग कया लेपदना चंगलकपा मियोइ कया असिना यावग्रबा अदुगा फॉरेनर सिंग आइडेंटिफाई तोना अशोकपन कया यावग्रबा सिदसु 1951 ने पीदना यानदने एग्रीमेंट सि लैरिबनेबा
हाइरिबे एग्रीमेंट अमा यानरगा लेबे एग्रीमेंट से ngasai केप सिना चलप तारगदी 2008 सिना बेसियार मदुना मदुगी ममांग चंग पहारगदी 1951 गा 2008 कदी क्याम जामना गेप लेखरगेबा सिगी मनुंगदा चंगकपा मिटोप सिंगसे अनो वो लापगी थमगिसिको असमदगी हाइजलकपा अदु तौबाइदुना ngakhtang thomgiseba hano already legraba asigumba mioi singse mioi kaya se kamain tona makoi si akoina haijai di makoi se identify torga foreigner act 1946 matungna identify da deport to view haibaneba the kfc na di 2008 ki mamanga leba singdu regularize tor ka durieba makoi indian ne har ka durieba indian ne har ga di ngasai ilpc chanara ga di indian oida ga di india de apply to du ilp ni ilp se card paira ga foreigner sing se indian all ga manipur da leba magi ngasai gi manipur people bill gi terms and regulation mayam lei mayam do adugi matung ina leba yadori haiba aduna laiba pot si ngasi dagi 1980 da mitop tan tho mitop khando na achow i ho lei raga 1990 dagi huji boki chawranga chahi nifu mungnen thamderage ko chahi nifu mukhidai da mitop mbo leitie ga haiba wase haibidi mitop singi loi hangrabra hangraga na madugi record karaino 1980 da mitop layeni ihok tawdana akan bi ihok changhali neba aduga ngasi 2019 sidana mitop leite chang ka doi hingi di khar khaktani adwain tor chang kani adu tor chang kani na high report se masidi yamna laibak thibane thamjaningi maram aduna aina thamjaning wafam di ilp gi pochina ama masisu yam tangai phada podamani ko ngasai indian sing regulate tawna ba loina na ani subada foreigner sing si tackle toba foreigner sing gi pot se hujik chu loidana leiri ba pot amane ba ko masi lei pot se kep na lotion bi gi no ba masi identify torga koina kep janing risi adudane ba maru mapung moina makoi ji deport to bigo haibidi india gi changnai constitution makha da semi be ek rule sigi matungina deport to biu sini sima aham badai thamjage doga ani chubada akoi gi MPCC na Manipur Pradesh Congress Committee na फोनर पर लोग पर रोल थी हुजिकी मतंग सिदई पार्टी की करी केनो तौबसिदी कया दि सांग थमजनिंगद्रबनी अदु वइना पार्टी रिप्रेजेंट तौजबनीना अयम तेन मते अमतंग थमजगे अकोई 2018 दगी अकोइना केप की मतंग सि ब्लॉक ता डिस्ट्रिक्ट ता अकोई मयाम चतना फमदना मसिगी अवेयरनेस प्रोग्राम पीदना लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी अतैगसु लोइनना यावना मखोइ चु मखोइ की साइड तंग मखै होनै होनरपनी मतमदुदा अखोइदा करी हाई पॉलिटिकल माइलेज लौनबनी इशू लेतदनी इशू सागलिने ना मदुगी मयाम ngang re mayam haigre haijari ba ngang sanu akhoi to hum thokpa adum tawduna laki adugi matungda 2019 gi hogulku matam che ada pass tor ne na torko matam che lok sabha da rai sabha da puthone torko jida sidagi CLP leader akhoi honorable CLP leader okram ibo binna luchingaga टीम अचौब टीम आद चलकान दिल्ली प्रोसेसन चिंब चतना हेक मरी लेनबा JPC की चेयरमैन दगी होना होम मिनिस्टर दगी यावना प्राइम मिनिस्टर यावना अखोई मेमोरेंडम कयाम पिसनजरेबा अदुगी मतुंगदा मरकता तौगिबा कयाम लेरे मदुना खरा समना थमजरगा हंदक्तसु AICC की यावना मरुइबा टीम हाई लेवल टीम लाक्तना सी केप की मतंगदा अमसुंग नागा पिस्टोक की मतंगदा कोई सब चाबा मियामना पामसे करिनो नखोइना पामिसे करिनो हाबिदुगी रिपोर्ट अमसो कोई थमजग्रबनी दुगा हौजी हौजिकसु ऑनरेबल CLP लीडर न लुचिंगदुना दिल्ली दा अखोइगी CLP गी अदुगुम अचौब टीम मना ngasai तामोन थंबिगी बिदुनी अखोइ CPI गी मसिदा टीम अखोइगी पार्टी गी वाफम लेतरे मसिगी केप की मतंग लापा नागा पिस्टोक की मतंग लापा बाउंड्री की मतंग लापा सिदा अखोइ पार्टी गी अदुगी अदागी लेतरे मसिदा खुदिमक छि चंगखन मिनगदबने वाखलोंदा अखोइ CPI गी CPM गी अदुगा अखोइगी नेशनल लीडर अखोइगी सोनिया गांधी मसामक सु उनदना अखोइगी सु उनखरे अदुगा ngasi NCP गी सर पावर उनदना अखोइ मसिगी मतंग कुपना पार्लियामेंट अखोइगी मसिगी वाफम से मणिपुर दा मरुइना नॉर्थ ईस्ट कैप्चन दनबा पार्टिकुलरली मणिपुर अदुगा नागा पिस्टोकना मणिपुर काहिन बिदनबा हाइबो वाफम सिंगी यावना अखोइ फजना ब्रीफ तौगरे हौजिकसु मखाताना लैरिबा लाइक माइंडेड ओइबा अदुदा नतना हेक लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी की उनबा याबा मयाम से उनरगा अखोइ मसि पार्लियामेंट कैप्से हौदोक्तनबा अदुगा ngasai naga pistock ki wafum je masimasu manipur sohondanaba taksalli amasung taksan ki gadori hai wafum se thamjage hamada yam nungai je haibadi congress party de su hariba CAB hariba bill asi pass tawdana ba kan mongda chathari aduga maru oina ILP amadi foreigner issue ga ani je mix tawshalaga CAB na loinamak over akogi bypass tawbagi mongda tawba sina maram oiraga sina hena yaningdabagi mong aduni MPCC mai kali thondok piriba si maru oina akogi हौजी हौजिक कोगी मियामना सोनरिबा मियामना ngangnaba hogriba thajaba pawmari phangliba
Manipur People Bill asi SNP da ba yai na hariba wafam asi masimaksu 2018 gi July da Manipur State Assembly na pass tawkraba matungda masi mamangda kogi mahaki base year haibadi kogi Manipuri ni traga nan Manipuri ni haibagi define tawpui matamda kogi 1951 gi mahuta ahamda 1971 oirambane dugi matungda amukana 1951 olba matungda base year si 1951 olba matungda pass tawraga hairiba bill asi SNPB na ba president thakibane adubu hairiba bill asi Manipur miyamna SNPBU amadi Manipur lengak nasu madugi matangda haiba lekhaba sunga si phauba SNP na lakibane 2018 gi July thadagi horaga hairiba chahi adu da pikiba kogi SNPB na ba thakiba bill ayamba president SNP ga thador khrabane adubu hairiba bill asi ngasi phau SNP na lakpane adubu 1951 oiriba base year asida SNP da kadra haibasidi yamna chawba wahang amadi wari maramdi Assam Accord 1985 ki matungina makogi base year 1971 oibiu haiba adu fauba tadana NRC tawkiba duga maruina hojik lakadoriba CAB asida kogi CBC tanaba yaroi haina sumuk Assam su yamna kanna lauribani aduga makata ba masigi kogi pakum singa se BJP maiketi thambidi ngai da break lojage break ki matung yam thanjarake impact news pu miyeng tadon lebiu bayam bom ka tram noksari khanam leba si hojik urakliba CAB ki mayok tamiyam changsilakliba khongjang asida Manipur da leriba political party singna kari kari wakalon sing khaliba kari kari thorang sing lokaliba haiba hirama sigi matang dani makhatana ei tamono mok am ngabla don bongam laksage tamu khoi ngai gi keno si CAB si kogi lokenogi parliament ki procedure gi matung inadi lok sabha da pass tawraba bill ama rajya sabha da kaigumba puthokna loisan gi batagadi aduga magi term du loi gi batagadi madu masana lapse tawjai haiba si mamyam khangnare lapse tawkra matung da masi nauna muk waduda semdok pasinok sa bahai hojik phawa bill sit table tawjimina kona khangmadi ngamdre maruina koi hojik thariba koi parliament ki ningtham mifam gi koi loyam dai da puthok khana ba yai haibagi paudi leiri ada masida mamangda koi Manipur gi chief minister yauna chatlaga Manipur gi miyamna amadi north ki miyamna yamna kanna ihau hauba yamna kanna koi kungung jangsan matamda koi hariba bill asida provision ama Manipur soktanaba awang nongpoknganba soktanaba provision ama hapkani haibagi thajabasi yamna chauna pigibani ado masi bill sina sogaloi haragadi provision gi mathau tari basina karigino aduga hariba provision adu hojik fawba Manipur miyamna ihau changhilaklaba awang nongpoknganba Assam da kaida Nagaland da Mizoram yaudraga su Nagaland gi sokra dagi Assam aduga tongan tongan phamsingda khongjang mayam jangchilaba si fawbada hojik fawba adugi masigi bill sida masigi provision si hapakpa yabi otokpa lei natraga masigi bill asida awang nongpoknganba sini haiba chap chaba amata phondoktaba ado masi nauna khogi draft toba khogi bill oraga su maduda khogi ngasagi Assam Accord ki mutungin nan khogi base year gumbada kitang awonba lakpa yabagi otokpa lei kadi pausi singna dom report tawnari adubu maruina lakchandingi di CAB na sokoloi haraga ngasagi provision no mathau tari sina karigino ado provision do mamangi lapse tawkraba bill dugi matang da provision gi matang si yam kan haina kibuni ko lenga kilo singma singna aduga housing masi matang na tumina leri basi kari manang gi oitono tintanga thambiu adugi hojiki ko jagi wa kanu to ko wa hang adugi pakhum pe na mawa ne kitang ko congress ki amari sogo chami thambi gi bo pham yam do adi asuk kuina chahi ni phu yang kai hela tawba kan da kai do gi tawdino adigi RFP gi pura totally confused hoba ma thambi gi bai tare ILP ga restricted area permit ka inland permit ka yanjin na ba adigi MCM ko foreign issue da chahi ni phu hela tawra chahi ni phu BJP na policy di ngasi ngarang ni chahi ni phu ne policy amrom da di congress ne ai tare ana congress chahi ni phu ajok ek hobudi hona pala ba congress na even कोई स्टेटहुड फंगी बाउदी कांग्रेस की खुद अदुम लेबो पोने बा अदुगी मतम दु तौदगा होजिता जस्ट सही अनि अहुम गी मांग दा बीजेपी ना लाख मतम दा मोइना तौम दा बसो कोइना तौदि कइगिनो हाइबो वांग चुम बा केतन कंफ्यूजन होइबा मदी थम्बिग्रे अदुगा मदुगी इवन बाउंड्री इशू बाउदा पुशन बे समना आबदा टोटली डिस्कशन जी पूरा कंफ्यूज तो बिबाइ तारे अना अदुगी पोतु ने कंफ्यूजन जी आइन हाइजेनिंग ना बीजेपी की माइकई दगी याम सेंगा थमजनिंग ना अखोइ जे अमा कंफ्यूज तो पॉलिटिकल पार्टी नि को पॉलिटिक्स तौना बय याय
politics tong na matam ama legani politics tong na do matam ama legani jati yon thok tong na matam legani ada hojiki matam sidi aigi motadi aina congress ni khoi tam tak gi ba punna tok chamina bai lo ana ai khoi ta singna machina kadai phawda phari ba caption akhoi da kadai phawda shok page ai khoi gi mochu tabi ba aduna hari ba caption ai khoi gi jati si sum yam shui ana soi choi jaga je chini haina bugi wafam ji lei bida bai tare akhoi na pamjari na khoi punna phamina raga akhoi kadai phawda shokke shok ta gadi si kadai phawda hando hanjo anjin ya bugi amadu pamjabagi mota tongana akhoi di delhi de chalaga kano unare akhoi di central leadership unare nataga adu di mission du unare adu ga sumaina politics tawbusi aigi moti matang khitang chapata ba ai wafam ne thamjani se ada khoi gi kano gi ahambada ina choi hairaga protection clause ka dugi yaw na bugi jom demand to ino ani si ka ta ani blowing hot and cold to si ka dubi na ada ahambagi wafam no choi hai base masi choi hai ji ka dubi no masi ta sin di ngarang na so koi gi government gi spokesperson honorable minister na so haibi gre kai kamai to no choi du no na adi amna su koi gi kan facebook to viral oi brain khale koi honorable kanona government spokesperson ga adigi koi gi nepipki president kanu hai tare koi tamalancha mobani nang ngangna basing du ani mapunna thadok pasure ani sida dum khena basai ubigin hai tare akoi honorable spokesperson government gi spokesperson na hai bidi magi point by point macha khaina hai ba adigi macha khana hai matam sida koi gi bhari viral kanu sida di suicidal oini yam sathi ba ekni akoi machine akoi jati se puang mangalni hai bidi kena kamai tong na mangal ludru hai bidi am ta haji hai bidi hai tare ada aina hoji haji doisina kamai tong na shoi du no ai je ma hoji ki akoi gi honorable spokesperson na hai gi bidu su adu masi one time journey hai potu ne ba ada akoi na masi yam mun naina ba ya po se masi gi keep ki provision da kari yaw ge hai ba ne ba keep ki provision se ai masi aina yam thamjani gi pot am le masi maram di aina thamjadoi posi kai dobin aina khanjabada koina BJP na khanjabada miyam di sathi yam shokani akoi je mangani haibasi akoi gi BJP wakhalon di masina mangba leiti hai poneba akamai tona mangba leiti no na haiba kansi da koina masida ahamada leisi ahamada magi proviso ma section 2 da hapchen gani main act hapchen gani haina hapchen gadu ek si karino hai provision sida yaw ji machak si karino element si karino haiba kanda ngasai gi jati khara Sikh Buddhist Jain Parsis Christian haiba singchin si moi singji la kanda moi singji bu changjabam pigini haino adu moi singji het la ga jing piradra haiba natte ba qualified oini first qualification kaino moi si hariba lamdam Pakistan amadi Bangladesh tagi maruina koi di concern oisi Bangladesh ne haina thajade Bangladesh tai changapo matam du da hariba jati kanglup khara changapo matam sidida moi si persecute tobra tobdabra si ekoi gi state ki authority na ekoi gi state ki authority na ye chaing tong do ne ba madu kari guma state ki authorities na court na local court na yadri hagade madu su moida citizenship pi bagi wa laite ba adigi ani subada hari ba changai ba mi singsi karam ba mong da changapo ogide ge sine ba hari ba changai ba mi singsi hojiki koi gi passport entry of India ek ki makhada natraga foreigners ek ki makhada exemption phanga ba ne ba exemption phangi si karam kanda phangide ge sine hanadi magi passport se entry of India ek adi foreigners ki han le jam masida koina khut tha ba kai mete hai ba provision sigi makhada rules khale rules sing de koina ani kak sem do eba ani si sem dok pa condition ani si changa pa mi sing du bu ne ba koina kana tong hai je citizenship ki naturalizing process yani hai je ada moi si karam ba makhal gi mino an hai kanda koina kanu ani khale rule ani khak sem dok ki bai tare rule ani si da ham basina 7 September 2015 da कोई नान चुने नगी बुदुने GSR 685E मशीन सेमदो इसिना कोई पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया अमेंडमेंट रूल्स 2015 जे सेमदो रूल सी 2015 जे सेमदे मशीन हाइरिसिना 31 December 2014 बावगी ममांग द चंगी बाय नेबा मयाम नासिना से फ्लड गेट हांगदोनी अखोइ जे पुरा चाग्रनी अदु नत्तेबा हाइरिबर उजिकी अमेंडमेंट टू सेक्शन 2 कोइना हापलिना 31 December 2014 बाव द चंगकपा मरमदी 14 ngasi 14 lanthokre ana ngasi da changpa heto citizenship amendment bill sina heti yagadab natte haibinda 2014 mamang na changi basu kaya changre madu akoina lamsam assessment am tawkanda masi yam de na paeba even madu da koi jati gi mi khasu yawina koina dwai paje ana
ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯣ persecute ꯀꯅꯥꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯏꯟꯕꯤꯜꯠ ꯌꯥꯎꯖꯗꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯀꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯠꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯏꯁꯤꯅ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯁꯤ 2015 ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ 2015ꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯥꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯛ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯦꯛꯖꯦꯝꯁꯟ ꯐꯪꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ 2014 1 January 2015 ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯀꯣ 1 January 2015ꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯖꯩꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯥꯔꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯚꯟ ꯄꯔꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯉꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ Citizenship Amendment Bill ek wale khallaseba ek ki makhada moise nationalization yadeba 2014 cut off date ne mase adige mu aduna koina floodgate ama hangdokani kai sidi yamna koigi propaganda da aina advance thamjage floodgate ama hangdoga akoi si mangrani maramdi akoi gi jati leijeriba kharasi mi manga lagadi akoi ji mangan bangda akoi na leiba population mi se 27 lakhs natraga akoi Manipur hai adu tabu ngosai koigi keno adu lusun jage ba man clear Passport Act 1920 eduka Foreign Act 1946 se masi madi koigi hana 1955 ki citizenship Act ki aduda leiramba karigumba mahaki passport adu koigi matam loiraba natraga masi passport natraga visa yaudab illegal oi changa ba adu taragadi hari 1955 ki citizenship Act na masi koigi magi pendogi matungina logi matungina masi report tauba masi punishment leiriba adu hariba bill sidadi hariba koigi karigumba masi 2014 ki mamangda changpa oiraga hariba asagi passport act aduga foreigner act se masi pulap koina bypass ka to koi matang am yauri masi matang kai thamjage hariba koina ai motadi adu be taragadi act se munna koina nei nami na ba am tarka le act da already provision khari yaujari exam to bangam bagi sarkar da exam to bangam bi adugi exemption authority du ne ba sigi kanona koina sarkar na sinari se already I like to position section kanoda already haidi akoina barot kanona laktinga BJP government laktinga karam foreigner singsi exam to we yai si yaujana lejeba one of the kanosi provision hai si government ki order ama gina mana darkar gi matungina haraga exam to we yai yaujale poneba even kano passport mari lene bu ek ni dana ko mo passport su hairo adigi foreigners bu hairo foreigners order bu hairo rules bu hairo ana aikoina thamjani na aduna sana exemption to we yai haibidugi makhada order ani thokre rules ka kanu se semdokre 2031 December 2014 ba ana asigi amendment bill sina pusalation hariba 2014 gi 31 December phauda changa khabi mi sindo section 2 sina yai na haibane ba 2014 gi makhada lakop sing dudi amuk yadri ba citizen amendment na moina amuk changdri ba adi mathangda amu hairi sina already citizenship akoi munna pamina seba citizenship amendment citizenship act ta masada already hana schedule am yaujei ba section 6 ki makhada schedule am yaujei schedule sina hairisi man hairisi chahi already akoi sumaina naturalization process yai ba timing si naturalization process yai tabu chahi train thoi tramni adumai legidam ni haibna only citizenship amendment na semdo iba jaga na kaino hairiba chahi tarani thogi tarama thogi mauta chahi taru ogini haibne ba adu idi mana piri ba kano si kai hai tare aikoina pabi arsi 2014 gi mamangda leiba adu chahi taruk tagidi aduna aikoina hairisi 2014 paba tari chahi taruk khaidogadi kya tare chahi 2008 kuma tabra 8 kuma tar aduna 2008 tagi na 14 ba 6 years ne ba 6 years ki manung da 2014 na 6 years phara kangbu du khatane ba natraga hanana 11 years have ba hanadi lejariba provision si 11 years fargadi ngasi dagi 11 years fargadi adu shuti yadwini ba aduga mai condition khara bud lejare jaman ba condition ahong balai only hongi si mana proviso section 4 amendment bill da section 4 da hapchali si hari ba jati singchi oiragadi sahi tarama thoi haibagi mauta sahi taru oigeni haibina ba adu duna ngasai gi ekoina ngasi 2014 bogi mangda sahi taru paraga adu maina tobani na masi ai motadi ekoi gi BJP gi motadi one time measure ni hai potune ba aduna one time measure sit lo khatpa matam da already ekoi 2014 bhawda chang ki mi si kaya no
masina aikoi tasena chaba ngamodra maradi aikoi gi motadi already Manipur da laire moi Manipur da cha da thatna laire maramdi mi je cha da gadi sibanina ana chahi taruk cha da leiba sidi oyo yaroi ba moin leiba ngamidu gi haibagi atradi mo cha ga tha ga thabak phangaga lei haibne ba thabak phangaga leiba haiba tu mi singdu su karamba mi oigedobno aikoi citizen amendment bill gi makhada moise moina mu hoji court la ka haiduni ba aigi persecute tobigrabani na persecute tobigi tobdabu oigedi moise mu haibadi one time measure ne haiba BJP gi statement simadi ngasi sum thamme duga maruina ngasagi khoi 1955 ki citizenship e ki matung ina khoi ki ngasai chai tra ma thoi oiramba adu chai tok han thagi ba ahong bolai te adu bu ngasagi khoi ki foreigner act adu passport act ti masida khoi ki leitabaga chap mana ba haibadi kai gumba ngasagi pi riba makoina khoi ki Sikh Buddhism aduga Persian ching botong atu pi riba makhoi ki khoi ki community khara asida di hariba passport act aduga khoi ki foreigner act si leitabagi minita chaw ta aduga khoi chaw na hangba ya wahang di khoi chaw hangba ya wahang di khoi kari gi damakta khoi ki cape sina sokaloi hairaga ILP chanari state singda khoi masi exam tawibno exam sogon da ba oiba taragadi exam tawdrba sudum yaba haiba pham masi miyam na hanarle yabra haibi wa khoi gi wafam masi kai thamini ta Sotinkumar ngasi khabar da phongi ba ko khoi gi Mr. Kalyan Barua gi ma statement haita ya swai da la pastai da issue se da ina sum phauja ba da maruina framework agreement gi ma'am hoy marx da muka citizenship amendment bill go pham la phas da hoy adagi di khoi bharat ki north east state ahum da maruina khoi inner line permit system chana represent da na citizenship amendment bill na but sok da wa pham la adagi di assam gi area khar bodo le du gi dai la se da muka di khoi se da muka no bi ho ma sagat ning bai wa khalan si maram di khoi bharat ki president na kai gi da makta no Bajik Manipur People's Bill, Sigi SNP da le se khar thur piu hain ILP gi moment se muka sangsela khoi su ma som da miams si ma ji divert tawna ba ada khoi aina thamjani gi dei khoi party mai kai dei kari gi no adu yam thowa yaung na asigi lengak na citizenship amendment bill si pass of the ya de kari gi tai se kana praja miam sandalon hora brava miam ho the citizenship amendment bill si hora bra tawra brava si matam khar miam pam dir por moi bani na khara ingdar na khota dan leibe ya ba sisu na ya ba tanjam ne ba adu boy khoi yamun khange ba adu palim sarkar sina pukhaningi ba hindu rashtra gi manglan se mastai da ngasi di maruina hogi ba lok sabha election gi mamang da khoi maruina BJP na lead to ba sarkar sina paikhat kada ba thabak singi manung da RSS na madugi Telangana du sanaraga paira single question chadana hang kana to budum satho pora moi banina adugumba RSS ki chief Mohan Bhagavan adugulena Mr. Modi Bharat ki prime minister Amit Shah na singba atai mayam yauri bade samjan jake mayam se to maru bi issue kharda si BJP lit to sarkar amla amni na masi tong da ya de haibse masi kan illi ba prajanati pamda mayam Ram Temple si BJP ki koi favor da Hindu ki oibam thoi hai favor se da time bound program ma after this election hai handa ki lok sabha election loram tung ngarang nan loi hedna ko adagi di kef citizenship amendment bill se masi koi Bharat imagi masa sing adugumba Bangladesh da Pakistan da adugu loirena Afghanistan da otpire nei bire kari gino moibu ninthina Bharat ki citizen lo hena bithabak se paikhalo adik cow slaughter sikhare magjol to san hape ya dabagi adu gorina triple talak khuda moina adu gorina Hindu rashtra gi adu gorina ekoi gi tongan ba education da Hindu gi philosophy me hapsan da bagi sumaina lai me am sing se masi moi gi na pukhating manglan su just implement tawna bagi miyang sigi wakhan ngakta ne ba adu somdri prajamiyam na ngori sidi kaino yam asem real issue di kaino ba uji 100 kilo de pa ni pu yore
ꯂꯧ ꯌꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯁꯦꯟꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯁꯦꯟꯖꯥꯎ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯔꯅ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯆꯪꯊꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯕꯁꯊꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃ ꯏꯁꯨ ꯃꯊꯪꯗ ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯤ ꯀꯟꯗ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ngasi sum ekoi bharot lengak na satharis masing ngasi di magi na pami ba bharot seida adu ba neo liberal economic policy sing yang na pukana bai da magda changsel eba magi policy program yam sing se masi miyam da khangan da na ba miyam da kahun na ba adu go miyam da mado ekoi issue khara citizenship amendment bill gi adu gi adagi ba si pukala kan da ngahon na ba taw gi wafa go man ne ba aduna ekoi praja miyam se masi sumana sathari ba kambu si yam thir serak pi bi tangai phada le yam ngai se adu gi damakta koi matam si thigila matam koi gi matung ta padam si khana bai ta jam lo se ke koi gi makata na ai keno tamori su so melak sending wase tamo sai koi BJP makre su myam thambi khre adu ga maroi na koi gi manipur miyam na north ki miyam na masi gi mayok ta yo hore hare ga su yam na phaba bill oiraga su masi matam khara lawraga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯐꯕꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯒ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯁꯤ ꯅꯪꯍꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2014ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗꯨ 2017ꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 19ꯒꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯃꯤꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯉꯥꯟꯕꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯀꯦꯟꯇꯪꯒꯗꯤ ꯊꯝꯖꯔꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯉꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJP ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯇꯦꯟꯇꯪꯒ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯇꯦꯟꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ 40 years ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ 40 years ꯄꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯦꯞꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤꯗꯧꯔꯦꯕ ꯀꯦꯞꯁꯤ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯗꯤ 40 years ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜꯗꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯗꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ MPCCꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯉꯥꯟꯕꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯒꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯣꯝꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯡꯀꯔꯗ ꯊꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯦꯡꯀꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩ ꯈꯨꯝꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯦꯞꯁꯤ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ BJPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯤ ꯕꯤగ్ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯍꯥꯞꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯞꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 2019ꯒꯤ ꯕꯤꯜꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯅꯩꯅꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯋꯤꯜ ꯕ꯭ꯔꯤꯡ ꯕꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯋꯤꯜ ꯕ꯭ꯔꯤꯡ ꯕꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯄꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯕꯅꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯕꯔꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯧꯖꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯔꯥꯖꯅꯥꯊ ꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MP Bhavanandana memorandum 11/1/2019 piyeba haidi citizenship amendment bill se Manipur dai chalhan biganu yohon biganu haidana pi adui copy leijai ko aduga loina hairiba all political party delegate amanasu 21/2019 da masida honorable MP yaure ate BJP ki mayam su yauri ate party ki su yauri sida su hairiba bill se haiba cap se masi keno to biganu na haiba अखोई मणिपुर सोहन बिगनु योहन बिगनु नत्रगा अल्टरनेटिव क्लोज अमा हापियो न हायबा अदो बोइदी आइना थमजनिंग हुजिक कइमता सोहल लोय हारिसी अमित शाह जी नदी करी हाइग्रे ngसागी पोट टू ब्रिंग बैक तोंने हाइबनी अदुमा ब्रिंग बैक तोगदबा जमानबा हाइबदी मसामरेन खरा सेमदोक सेमजिल लैबदुदी खंगजद्रे उद्रेमनिना हाइबा पोटो हाइबा मपुंगोइबा पोटो ब्रिंग बैक तोगने हाइबदा मतमदुदना मयामना कन्ना BJP मसामकी यावना मसामकना गवर्नमेंट सिना ऑब्जेक्ट तोग्रगा राज्य सभा इवन पुथोरपदबोक्ता पुथोखिदबदु ऑनरेबल CM ना
ꯌꯦꯠꯄꯗꯒꯤ ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯕꯤꯜꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤꯝ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯞꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯪꯅꯕꯤꯔꯣꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ NRC ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 19 ꯂꯥꯛ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯦꯐꯇꯤꯅꯦꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ SK ꯁꯤꯟ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯤꯡꯁꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯆꯪꯈꯤꯕꯁꯤ 75 ꯂꯥꯛꯁꯅꯤ ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯅꯣꯠ ꯂꯦꯁ ꯗꯦꯟ 60 ꯂꯥꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ NRCꯒꯤ ꯔꯦꯁꯇꯥꯔꯁꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯣꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ BJPꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ CAB ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯁꯣꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯔꯅꯕꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯈꯤꯕꯒꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜ ID ꯗꯤ impactvnews@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Facebook ꯄꯦꯖꯇ ꯈꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯔꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ